Ćao svima, evo ponovo snimamo video. Danas ćemo pričati o nečemu veoma zanimljivom, a to su možda najpoznatija tri crnogorska autora dokumentarnih filmova. To su Krsto Škanata, Vlatko Gilić i Papić. Prvo ćemo krenuti od Krsto Škanate, koji je rođen u Tivtu 12. januara 1924. godine. Posle rata je završio filmsku školu, to je filmski tehnikum, i od tada se bavi filmom. Inače, Krsto Škanata je jedan od najpoznatijih autora dokumentarnih filmova, crnogorskih autora dokumentarnog filma, i imao je karijeru dugu preko 40 godina i snimio je skoro 40 filmova u toj karijeri i mnogi su ušli među antologije žanra dokumentarnog filma. Možemo pomenuti par od tih filmova, to su Senci magije, Veliko stoleće, Tamo gde prestaje zakon, Prvi padež čovek i tako dalje. Ono što je recimo zanimljivo za njega je da su njegovi filmovi bili veoma česte žrtve zabrana komunističkog režima i smatrani su za veoma opasne. Razlog tome je verovatno zato što su na neki način cenzorima u to doba bole očite teme koje su bile na neki način i dvosmislene i oni su nalazili da u tom trenutku se podriva komunistički režim preko filma. Iz 1974. godine film Loćen o rušenju Njegoševe zavetne kapele 1972. da bi se na tom mestu podigao mauzolej, iako je taj film, da kažem, danas kad ga pogledate, veoma bezazlen, jer prati praktično radnike, mašine koji rade, prave tu građevinu. Cenzorima je ovo bilo veoma opasno delo, tako da su i njega zabranili. Cenzori su, znači, film našli da je veoma opasan i jednostavno ovaj film je bio zabranjen u tadašnjoj Jugoslaviji. Ono što je, recimo, veoma zanimljivo za ljubitelje filma, da u Škanatinim filmovima, dokumentarnim filmovima, naravno ljudi govore, ali dosta se može videti po njihovom izrazu lica i po ekspresiji. Mnogo stvari čovjek može zaključiti i na osnovu toga, ne samo na osnovu reči i dijaloga. Drugi reditelj koji je izuzetno takođe važan i pripada ovom trojicu je Vlatko Gilić. On je rođen u Podgorici 1. januara 1935. godine i bio je srpski režiser i scenarista. Gilić je isto doživeo sudbinu mnogih autora u to doba, čija su dela bila zabranjena ili proterana sa umetničke scene od strane cenzora i komunističkog režima. I međutim, ono što je Giliću dalo dodatni kredibilitet je da su njegova dela prikazivana na svim velikim svetskim festivalima i da su pobrala veliki broj međunarodnih nagrada. Ono što je njega na neki način prvenstveno udaljilo od sveta filma je upravo to nepriznavanje njegovih filmskih dela, i to je najviše uticalo na njegovu odluku da pre skoro 40 godina napusti filmsku karijeru i povuče se iz javnosti. Od tada on nije snimao filmove, već je jedan od redovnih profesora na Univerzitetu u Novom Sadu. Filmovi Vlatka Gilića su jedina, znači ono što je možda najzanimljivije i što je možda najbitnije za ovog autora, da su to jedina autorska dela iz bivše Jugoslavije koje su sačuvana u kapsuli Muzeja moderne umetnosti MoMA u Njujorku. To je izuzetno velika čast i izuzetna važnost za jednog umetnika, jer u kapsuli, u bezvremenskoj toj kapsuli koja je u Muzeju MoMA u Njujorku, su samo najveća dela iz svih, da kažem, sfera umetnosti. To je inače kapsula koja se čuva u atomskom skloništu. Ona je zaštićena od nuklearne katastrofe i sadrži najveći izbor umetničkih dela svetske kulturne baštine i osmišljena je tako da u slučaju nuklearnog napada ili uništenja sveta ova kapsula praktično
preživi kataklizmu i sačuva sve što je bilo najbolje iz svih sfera umetnosti. Papić je bio takođe scenarista i filmski reditelj. On je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1965. godine. I on, iako je rođen u Crnoj Gori, on je najveći deo svog života i rada proveo u Hrvatskoj, u Republici Hrvatskoj u to vreme, to jest u Zagrebu, i tamo je i umrao. On je autor velikog broja dokumentarnih filmova i filmskih dela, znači Kad te moja čakija ubode, Nek se čuje i naš glas, Mala seoska priredba, onda tu su igrani filmovi Lisice, predstava Hamleta u Mrduši Donjoj, Izbavitelj, Tajne Nikole Tesle, Život sa stricem, Priče iz Hrvatske i tako dalje. Ono što sam i rekao na početku, rođen je u Vučedolu u Crnoj Gori 1933. recimo godine. Bio je, recimo, ono što je zanimljivo za njega, da je bio asistent čuvenom Veljku Bulajiću, jednom od najvećih reditelja prostora bivše Jugoslavije, i to na filmovima Voz bez voznog reda, Vlak bez voznog reda, Uzavreli grad, i debito je u Omnibusu Ključ 1965. A prvi dokumentarni film koji je snimio je Iluzija. Za ovog autora ono što je veoma bitno i od presudne važnosti je njegov međunarodni uspeh koji je ostvario sa filmom Život sa stricem 1988. Ovaj film je inače bio nominovan za Zlatni globus u kategoriji najboljeg filma van engleskog govornog područja. Papić je naravno dobio veoma veliki broj nagrada i 2006. godine je dobio nagradu Vladimir Nazor za najbolje životno delo u oblasti kinematografije, a 2 godine ranije je dobio specijalni Grand Prix Međunarodnog filmskog festivala. Eto, nadam se da je ovo bilo zanimljivo i da ste pronašli nešto što će vas, što niste znali, što ste naučili u ovom našem videu, a mi se vidimo u sledećem. Pozdrav!